Mu mwaka wa 2023 nibwo hadutse ubuhanuzi ndetse abenshi nta nubwo babwizeye buvuga ko hari icyorezo gishobora kuzaza nyuma y'imyaka 3 ubwo n'ubu muri 2026 icyorezo kibi cyane, icyorezo kizaba cyitwa hantavirus ndetse iyi hantavirus ngo ikazaza ifite ubukana buruta ubwa covid, ndetse iyi hantavirus ngo ikazaza ikomeye cyane. Iki cyorezo cyamaze kugera muri Afurika aho iki cyorezo kimaze kwica abantu 3 ndetse abandi benshi bakaba bamerewe nabi. Iyi hantavirus rero ngo ni indwara izaba ikomeye cyane ndetse akaba ari indwara yamaze kutugeraho. Covid twayumvise mu minsi mikeya ngo iri mu Bushinwa, mu yindi minsi nk'ingahe twumva ngo yamaze kugera mu Rwanda. Rero iyi hantavirus nayo ntabwo dushaka ko igera mu Rwanda, ariko ntabwo ibingibi ari twe tubikumira, ahubwo ntiwamenye ukuntu iza kuko igenda mu murabyo, igenda mu kanya nk'ako guhumbya. Wavuga ko igenda no mu murabyo kubera ko niba umuntu yinjiye mu ndege akinjira yifite uko byagenda kose akagera i Kanombe, abamwakira abantu nyine yandura abantu benshi kandi ari umuntu umwe wayizanye. Uti iki cyorezo rero cyaje gite ndetse iki cyorezo giherereye hehe ubu? Amakuru yacyo naya. Iki cyorezo cyatangiriye mu bwato bunini bwa ba mukerarugendo bwari burimo abantu 150. N'ubwato bw'Abadage, ubu bwato n'ubwa ba mukerarugendo ndetse ni bwa bwato abantu binjiramo bakaba bakoreramo n'akazi, bagenda bareba amazi bayishimira ndetse bari gukora n'akazi. Higanjemo rero Abanyamerika muri ubu bwato kuko buracyaparitse n'ubu, Abanyamerika n'Abanyaburayi. Iki cyorezo rero ni icyorezo cyaje ndetse iki cyorezo kikaba cyaraje muri ubu bwato buparitse muri Cape Verde, ubwo ni muri Atlantique, ni muri Afurika. Ubu bwato bwahagurukiye muri Argentine, buraza bwari burimo Abanyamerika, Abanyaburayi ndetse n'abandi, burimo abantu 150. Noneho bukigera ahangaha hafi muri Cape Verde muri Afurika, Umudage umwe w'imyaka 70 yaje gufatwa ndetse araremba bikomeye cyane. Uburwayi burihuta cyane burazamuka bugera kuri 90%, mu minota mike cyane aba yitabye Imana. Uyu mugabo akimara kwitaba Imana ntago byaciriye aho ngaho, ahubwo abantu bakomeje kubifata nkaho wenda yari afite ubwo burwayi cyangwa se ari kuko ntibari bamenya niba ari iki kibazo cy'ubu burwayi bwa hantavirus. Na malaria yagufata ukaba wagwa mu bwato cyangwa mu modoka cyangwa ahandi hantu, ariko ntago ari uko byagenze, ahubwo akimara gupfa umugore we nawe yahise yitaba Imana. Nyuma yaho gatoya hari undi mugabo w'Umudage nawe yarasohotse muri ubu bwato, nawe ahita yitaba Imana. Ibi byahise bibyara ikibazo gikomeye cyane. Nyuma gatoya mu masegonda makeya cyangwa se mu minota mikeya, abenshi bari muri ubu bwato batangiye kuremba cyane, bararemba cyane, guhumeka biranga, bagahumeka gake cyane ndetse batangira kugira n'ibicurane bikomeye cyane. Hanyuma iki gihe ntabwo ubu bwato bwavuye aha muri Cape Verde, ahubwo bwagize gute, bwakomeje kuguma aho ngaho mu nyanja buraparika. Bumaze guparika buhita buzengurukwa n'ubutabazi, ubwo n'uvana abaganga, ni ibigo bikomeye n'abashakashatsi kugira ngo barebe ikintu cyateye aba bantu gupfa. Baje gusanga rero ari iyi hantavirus, kubera ko iyi hantavirus ntabwo ari indwara ije aka kanya, ariko nanone ni indwara itarigeze izamuka ngo igere kuri uru rwego, kuko ni indwara ngo ikomoka ku mbeba, imbeba isanzwe cyangwa se iyi mbeba muzi, ariko ngo ntago ari imbeba zose. Hari imbeba ziba zifite ubu burwayi, ariko ngo birashoboka ko uyu musaza w'imyaka 70 w'Umudage ndetse n'umukecuru we bayanduye bagiye muri parike, dore ko mbere yuko binjira muri ubu bwato ngo hari ahantu babanje kujya muri parike, ahantu hari imbeba nyinshi bashobora kuba barazikozeho rero
zikaba arizo zateje iki kibazo cya hantavirus. Rero nyuma gatoya aba bose bakomeje gukorerwa ubuvuzi ndetse ariko igitangaje nta na rimwe cyangwa se ntabwo iyi ndwara yigeze ibonerwa umuti cyangwa urukingo. Ni nka kwa kundi covid yari imeze, aho umuntu afatwa n'iyi ndwara abaganga bakamuhora hafi, bakamuha utumwongerera umwuka, bakamuha umuti wenda ugabanya umuriro, ariko bagategereza kubera ko nta buryo bwo kuvura iyi ndwara buraboneka ndetse nta n'urukingo rwayo ruraboneka. Iki kigasa naho gitera ubwoba abatuye isi ndetse kigasa naho gitera ubwoba ikiremwa muntu, kubera ko na covid ni uburyo yaje n'ubu nuko yaje, nta muti nta rukingo. Iki cyorezo rero cyari cyarahanuwe, ariko birasa naho uwagihanuye yari agifiteho nosiyo ko kizaza. Sinzi niba ari ubuhanuzi cyangwa ari abavuga ibintu mbere y'uko biba bari babizi. Rero iki cyorezo ngo ni icyorezo cyihuta cyane iyo kigeze mu mubiri w'umuntu, ngo ni icyorezo cyihuta cyane kurenza ibindi byorezo byose, kubera ko ngo nta kwa kundi umuntu arwara bigatangira yiyumva bigenda bizamuka indwara igenda igera ku rundi rwego, cyo ntabwo ariko kimeze. Kiraza kigatikura mu minota mikeya kikaba kigeze kuri rwa rwego aho kikwambura ubuzima. Rero birasaba ko iki cyorezo kiba umuntu aba yiteguye cyangwa se ahora yiteguye kuba yagira gute yacyandura, bitewe n'uko iki cyorezo ntabwo ari icyorezo wavuga umuntu areba umuntu akabona wenda afite nk'ibiheri cyangwa ikindi kintu. Birashoboka ko mugenzi wawe yaba yaramaze kucyandura ndetse nta nubwo turabwirwa n'uburyo bwo kukirinda. Biragoye rero kuba iki cyorezo wakirinda kandi utazi uburyo kigira gute, uburyo cyandura. Bavuga ko iki cyorezo cyaturutse ku mbeba, ari imbeba yanduje umuntu. Uburyo rero abantu banduzanya, wenda nk'uko twumvise covid cyangwa se nk'uko twabonye covid, bavuga ko iyo umuntu akoze ku wundi yandura, yahumeka cyangwa se amatembabuzi ye yamujyaho ugasanga naharanduye. Iki cyorezo cyo ntago bari batangaza uburyo cyanduramo. Birashoboka rero ko aba Badage cyangwa se aba bantu 150 bari bari muri ubu bwato ntabwo bose bakiburimo. Hari abasohotse bagiye bajya hirya no hino. Hari Abadage bagera muri 5 byatangajwe ko basanzwe mu iki cyorezo kandi barasohotse barageze hanze, n'abandi batandukanye bagiye bagera hanze. Bamwe na bamwe aba bashobora kuba barakongeje kino cyorezo kikaba kigiye kongera gukwira isi. Ni icyorezo rero gikomeje guhangayikisha abatuye isi ndetse gikomeje gutera ubwoba. Bavuga ko ari icyorezo cyahanuwe ndetse ibyahanuwe birimo biragenda bisohora. Birashoboka rero ko iki cyorezo gishobora kuzaza kandi kikaza vuba ndetse tukabwirwa n'uburyo bwo kukirinda. Reka wenda nshimire wowe warudukurikiye, ndetse nitubona n'izindi update ndetse n'uburyo iki cyorezo kiri kugenda kirindwa n'ikibonerwa umuti n'urukingo, nabyo tuzabibagezaho. Nakagaruka rero, ciao ciao, Imana ibari.